terwyl ons die naam van die Here groot maak. Halleluja.
of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Hemelse Vader, ons eer U vanmôre vir so voorreg. Ons sê baie dankie, Here, dat ons vanmôre in die teenswoordigheid bymekaar gekom het. Here, U het ons vanoggend wakker gemaak. U het ons opgewek en dit is alleen genade, Here. Deur 'n donker nag het U met ons gekom en vanmôre het ons gekom na die huis van aanbidding om aan U al die lof, die eer en die aanbidding toe te swaai, want ons besef daar is niemand soos U nie. Sonder U kan ons niks doen nie. As U die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As U die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Baie dankie, Here, vir elkeen wat vanmôre opgekom het om eer en hulde aan die naam te bring, want daar is niemand soos U nie. Ek bid vanmôre die salwing van die Heilige Gees op hierdie diens. Ek bid vanmôre, Here, dat U van sitplek tot sitplek sal beweeg, en as ons hierdie gebou sal verlaat, dat ons sal sê, dit was goed om in die teenswoordigheid van die Here te wees. Here, kom word verheerlik in ons midde. Ek bid vanmôre vir die woord wat sal uitgaan, dat dit sal plek neem in ons harte, en dat ons ore gesalf sal wees, sodat ons sal hoor wat die Gees van die Here aan ons wil sê. Kom word verheerlik vanmôre in hierdie diens. Ek bid nie dat ek waardig is nie, maar in die wondernaam van Jesus, met baie danksegging, word verheerlik in ons midde. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Halleluja. Nou is daar mense in hierdie plek wat bly is om in die huis van die Here te wees. As daar mense in hierdie plek wat bly is om in die huis van die Here te kan wees. Nou die Bybel sê in die huis van die Here is daar volheid van vrede, dis volheid van alles. Nou as daar mense wat ingekom het met 'n verwagting uit die hand van die Here uit. Oh, daar is bietjie swak. Is daar mense wat 'n verwagting het vanmôre in die huis van die Here, uit die hand van die Here uit. Halleluja. Groete aan Bishop, juffrou, kerkraad, elke broer, elke suster
in daardie onveranderlike naam van ons koning Jesus. Ons gaan die naam van die Here lekker groot maak vanmôre, want dit is 'n genadekans om hier te kan wees. So baie mense het hulle lewens verloor, so baie mense het ons afgestaan aan die dood, maar hier staan ek en jy vanmôre 'n genadekans uit die hand van die Here uit. Halleluja. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my in, na waters waar is, lei hy. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my in, na waters waar is, lei. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my in, na waters waar is, lei. En nou gaan ek deur 'n dal van doodskade, sal ek geen onheil van die Here. Is okay, is okay, is okay, is okay, is okay. Oh, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters lei hy my in, na waters waar is, en nou gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, sal ek geen onheil van die Here, die Here, die Here. En is okay, die vertroos my siel, is okay, en nou gaan ek deur 'n dal van doodskade, sal ek geen onheil van die Here. Is okay, die vertroos is okay, is okay, die vertroos my siel, 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 is okay, is okay, die vertroos my siel, is okay, oh Lord, die vertroos my siel. Halleluja. Môre gemeente. As julle bly om in die huis van die Here te wees. As julle regtig bly om in die huis van die Here te wees. Amen. Vanmôre wil ek eers ons bishop en ons first lady groet en hy in die naam van Jesus. Dan wil ek ook ons elders, deacons en ook ons gemeente groet. In die naam wat enige ding verander. Enige dan wil ek ons spesiale worship team en ons band ook verwelkom in die huis van die Here en ook groet
in die naam van Jesus. Dan wil ek net hoor of daar enige birthdays is. Ek is 'n bietjie nervous mense, jammer. Maar mag die Here dit wegvat. As daar dalk enige birthdays in die huis. Halleluja. Halleluja. Amen. Dan het ek so 'n klein versie vir u. Dit is Zephaniah 3 verse 17. The Lord your God is with you. The mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In his love, he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Mag jy 'n geseënde verjaarsdag hê. En ek hoop jy was gespoil gister deur die man van die Here. Amen. Dan wil ek ook weet of daar enige anniversaries is. Enige anniversaries? Okay, dit lyk my as niks. Maar kan ek ook net 'n versie vir die getroude couples net release, Bishop? Ephesians 6 verse 2. Be completely humble and gentle. Be patient, beautiful word. Bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Amen. Mag julle geseënde diens hê, familie, en laat ons dit invat. Soos ons ingekom het, laat ons different uitgaan. Wees geseën in die naam van Jesus. Halleluja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ons gaan staan dierbaar terwyl ons die naam van die Here weer eens lieflik groot maak. Halleluja. Praise my God. Jesus, my redder, hy is my verlosser, hy is my geneesheer. praise my God. Jesus, my redder, hy is my verlosser, hy is my geneesheer. prys sy naam, praise my 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 naam. Jesus, Jesus my redder, hy is my verlosser, hy is my geneesheer. Praise my naam. Jesus, my redder, hy is my verlosser, hy is my geneesheer. Praise my naam. prys sy naam, Praise my 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 sit die naam. hande bymekaar vir die Here. Ai, halleluja. Halleluja, God is machtig. Halleluja, God is machtig. Halleluja, God is machtig. Halleluja, God is machtig. Halleluja. God is machtig. Halleluja. Halleluja, God is machtig. Halleluja, God is machtig. Halleluja, God is machtig. Hy verlos my van my sonde en hy maak my vry. Hy genees my van al my kwale
good way. We lift our voice, sing your praise, Lord. Lord, and rain, pour out your spirit. Let my hope in us, my Lord, fall afresh on me. Lord, send the rain. Lord, and rain, pour out your spirit. Let my hope in us, my Lord, fall afresh on me. Lord, we are the one. Lord, we are the ones called by your name. Lord, we are the ones called by your name. Down as we pray. Humble ourselves down as we pray. We stand and we good We stand and we can wait. see your face and say, Lord, and rain, pour out your spirit. Let fire fall in us, my Lord, fall afresh on me. Lord, send the rain. Lord, and rain, pour out your spirit. Let fire fall in us, my Lord, fall afresh on me. Let the fire. Let fire fall in us, my Lord, fall afresh on me. Hallelujah. 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 Just say it one more time. Just say it one more time. Lord, send the rain. One more time. Say it one more time. Lord, send the rain. Come on. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Let the fire fall. Let fire fall in us, my Lord, Fall afresh on fall me. afresh on Come on, say it again. me. Lord, send the rain. Lord, send the Send the rain. rain. Send the rain. Send the rain. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Let fire fall in us, my Lord, Let's have it very last fall time. afresh on Send the me. rain. Send the rain, Lord. Lord, send the rain. Send the rain. Send the rain. Send the rain. Pour out your spirit. Oh, let the fire fall. In us, my Lord, fall afresh Let the fire on fall. me. Let the fire fall. Let the fire fall in us, my Lord, fall afresh on me. Give God praise. Give Him praise that is worthy of. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Hallelujah. Dit is wat ons wil hê, dat die gees van die Here altyd vars op ons lewe moet toesak. Amen. Because the Bible said His mercies are new every morning. Praise God. Just for a minute, net for a minute, kan ons nou declare. Praise Sy naam. In 2005 is ons 'n groep wat opgaan na die World Conference toe in Johannesburg en Randburg. En ek dink ek en Keenan ons is by een teaching waar Miles Monroe besig is om te praat. En iets stak by my wat hy sê by daai conference. Hy sê ek bid nie die Here vir goed nie. Ek dink, wat praat die ou nou? Hy sê, no. Ek bid nie. Hy sê, die probleem wat ons, ek sal dit nooit vergeet nie. Hy sê, die probleem wat ons het, ons bid lang en meditate min. Ek is te confused oor die ding wat die ou sê. Hy sê hierdie ding, hy sê, ons bid soms so lang net dan Frans, wanneer gaan die Here nou kans kry om te praat? As jy praat, luister die Here nou. Hoe kan die Here luister en hoe kan jy verwag die Here moet praat en jy praat ook en niemand luister nie? Ek sê, okay, dit klink vir my na iets. Hy sê, I'm just praying 10 minutes. And then I meditate for 50 minutes. Ek dink, Here, en jou, bestaan nie so mooi, maar en jou, maar later dan realize ek werklik waar.
terwyl ek werklik waar realize is dat die Here het ons gesê, as ons koninkrykskinders is, alles behoort aan ons. Why do you have to pray for something? Why not ask? Hoekom kan jy met die vra nie? Die Here is daar vir jou te gee, en die enigste manier hoe hy dit vir ons kan gee, is in hom te remind. Ons moet hom remind van sy promises. Die promises wat hy nie vir homself het nie, maar die promises wat hy vir ons gemaak het. That he will supply in all our needs according to his riches in glory. Dit ons moet hom remind elke keer, Lord, you know that I need this. Not that I want, that I need this. Hy sê, ek en u moet op daai punt kom in ons lewe, dat ons die Here so guilty moet voel, dat hy nie anders kan nie, om ons te gee wat ons toekom nie. The Bible said, yes, ask and it shall be given. Wat sê? Wat sê? As hy sê, pray. Bid jy, my pa, geef vir my, my pa. Of sê, Daddy, I need it. Is hy so nie? Sê, vra ons. Nou baie keer dink ons, wanneer ons vra jy in gebed. Gebed is belangrik, yes, it's important. Maar sien die relationship met die Here, het is important. Dat het 'n father and son relationship, 'n daughter and father relationship is. En as jy met jou pa praat, jy vra vir jou pa wat jy nodig het. En dit is waarom hy sê, I will supply in all your needs according to your riches in glory. So, nou sê ek vir jou, bid my nie. Nee, ek sê nie so nie. Bid. En so jou sal gegee word. Vra en jy sal kry. Soek en jy sal vind. En is vir ek en u important om te verstaan. Ek wil hê u moet, wanneer ons die declaration gaan doen, as jy nie glo wat jy sê nie, why are you saying it? Kan ek jou weer vra? As jy nie glo wat jy sê nie, why are you asking? Why are you declaring something that you don't believe in? Dan wil ek liever vir jou sê, bly stil and let the emotions go with you. But when we declare, ek het nie hierdie ding opgesit net omdat dit opgesit is nie, of dat dit 'n lekker is, dat almal net dat dit 'n program. No, it's not about a program, because life and death lies in the power of the tongue. En ek glo wanneer ons spreek, dan spreek ons lewe oor elke situasie in jou lewe. Wherever jy gaan, new situations, new jobs, new relationships, whatsoever. Die declaration is nie daar net omdat ons dink ons gaan bid vir 10,000. No, it's not for that. It's for the purpose that God can control you. You speak to him through this declaration. You declare because you believe that there's power in your words. Daar is krag in wat jou woorde. So wanneer jy die declaration hierdie keer sê, sê dit met meaning. Sê dit with a purpose. Sê dit dat jy glo dit sal gebeur wat jy sê. Because soms sê ons dinge dan glo ons dit nie met ons hart nie. But believe it in your heart, because I believe wat is in die hart is, gaan die mond spreek. En ek sê wanneer ek my declaration doen, ek is nou klas, ek my declaration doen, jy sal altyd hoor ek doen dit bold. I do it boldly. Ek hinder nie enige woord nie. Every word I'm speaking, I speak with boldness because I believe that God can do exceedingly, abundantly, above and beyond that I could ever ask or imagine. Isn't that what Ephesians 3:20 says? Do you believe the word of God? Then speak the word of God. Speak it into the atmosphere. Speak it in your family's life. Speak it in your children's life. Speak it in your financial life. Speak it, speak it, speak it, speak it. And so shall be it. Jy sien, ek sê altyd, that's iets aan repetitions. Ek het altyd gesê, wanneer ek een keer Edward gesien het, dan verstaan ek die Edward. Ek kyk hom weer 'n keer, begin ek bestaan, derde keer, vierde keer naderend, verstaan ek die Edward. Ek praat die Edward asof ek die Edward gemaak het. So I want you to take ownership. When you speak the declaration, make it ownership part of your life and believe that God is going to do what you say he's going to do. Because die Here kan dit beweeg deur geloof. As jy nie glo wat jy sê nie, sal niks vir jou gebeur nie. Speak it in faith, believe what you're speaking, and God will reward you for what you're going to do. So is jy gereed om te gee vanmôre? Ek vra, is daar iemand is wat gereed is om te gee, sê amen. Oudie, as jy gereed om te ontvang wat die Here vir jou wil gee, hallelujah, hallelujah. So I want you to have one hand closed and one hand open when you give. I want you to take your seat and you keep your hand open because you believe when you give that you're going to receive from God this morning. Can we stand and done this declaration in the name of Jesus? Hallelujah. I want the worship team to help me and turn your mics around because we're going to declare it in power this morning. Hallelujah.
Julle kan julle mics omdraai, my dierbares. Staan agter julle mics, dan gaan ons declare. Skep hulle kans dat hulle self reg kry. Are we ready? Here we go. I declare unexpected blessings are coming my way. I will move forward from barely making it to having more than enough. God will open up supernatural doors for me. He will speak to the right people about me. I will see Ephesians 3:20 exceedingly abundantly above and beyond favor and increase in my life. This is my declaration. I decree that God is bringing about new seasons of growth. I will not get stagnant and hold on to the old. I will be open to change, knowing that God has something better in front of me. Come on, new doors of opportunity, new relationships, and new levels of favor are in my life. This is my declaration. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, so shall. Come on, get big one. Hallelujah. Come on. Hallelujah. One more time. Hallelujah. Come on, let's give God praise in the house. Hallelujah. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. They tremble at his voice. They tremble at his voice. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light. Darkness Tries to hide. the tremble at his voice. The tremble at his voice. How great is our God. Sing me, how great is our God. Oh, see how great is our God. Sing how great is our God. How great is our God. Sing me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Age to age is hand, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Sing
Hallelujah. We bow with the angels and we declare that you alone are holy. Niemand vergelyk vanmôre teen U die Here nie. U is groot en U is almagtig. U is gedig in die krag, Here. U is El Shaddai, meer as genoeg. U is die God op wie ons vertrou. U is Jaira, die God wat voorsien. U is Rafa, die God wat genees. En Here, ons swaai lof aan U, die Here, omdat U onveranderlik is, Here. Ons het rondgekyk, ons het gesoek, maar ons kon niemand vind wat vergelyk kan word teen U, die Here nie. Word verheerlik in ons midde, Here. Word verheerlik in ons midde, Here. Waardig is U, die Here. Halleluja. Halleluja. Kom ons neem die geleentheid net om vir die Here te sê dankie vir wie hy is. Dankie Here vir wie hy is in ons lewe. Ons aanbid U in die volheid van die majesteit, Here. Word verheerlik in Jesus naam. Halleluja. Above all other gods.
you get shy on me, lift up your soul. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul. So come on, my soul. don't you get shy on me. Get shy on me, lift up your You've got a lion. lion inside of those Get up and Get up and praise the Lord. so come on, my soul. So Come on, my soul. Don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul. Don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I'll throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much. I'm nothing else fit for a king except for a heart. For a heart singing
and praise you again and again. 'Cause all that I have is on. And I know it's not much, and I know it's not much. I've nothing else before you except for a heart singing, Lord.
There's no place I'd rather be. There's no place. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Hallelujah. 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 There's no place. There's no place I'd rather be but with the Lord. Amen. There's no place I'd rather be but with the Lord. Amen. Hallelujah. In His arms I feel protected. There's no place I'd rather be. Falling in love with Jesus. Come on, church. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. With Jesus. Was the best thing. Kom ons gee my God 'n prys in hierdie plek. Hallelujah. Bless your name, Father. He came from heaven to earth to show us the way. Amen. Ek gaan vir ons op Bishop vra om die woord te seën. Prys sy naam. Hallelujah. Let us pray. Here, U woord is deur en deur gelouter. U woord was aan die begin en die woord sal tot op die einde daar wees, Here. En Here, ons weet omdat die woord gelouter is en dat die woord is dit wat deur murg en been en die hart kan oorlê. Weet ons vanmôre dat U met ons gaan praat. Hier is die knegg, Here. Die besonders bid dat U hom sal aanraak op 'n besonderse manier. En Here, dat hy toesal laat dat die Heilige Gees deur hom sal spreek, deur hom sal werk in alle waarheid en in alle gees. Ek weet dat U woord al reeds geseënd is, Here. Seën ons met U woord. Ek bid dat die woorde van sy mond en die gedagte wat hy dink, Here, dat dit U goedkeuring sal wegdra en dat U in en deur dit wat hy sal sê verheerlik sal word. Ek bid dit in Jesus naam. Volk van die Here sê amen. Prys die naam van die Here. My begroeting is in die naam van ons Koning Jesus Christus, ons Bishop, First Lady, elke ouderling, diaken, en self die kerk, in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus. Kan ek 'n amen kry? Kan ek 'n amen kry? Halleluja. Ek dank die Here vir die redding van my kosbare siel. Prys sy naam. Wat 'n voorreg vanmôre om weer eens agter die preekstoel te kan staan om die woord van die Here te bedien aan U. Prys sy naam. Dit is maklik om hier voor te staan nie. Rendel, is nie maklik om hier voor te staan nie. Prys sy naam. Maar ek dank die Here vir die geleentheid. Elke geleentheid wat ons kry om te kan spreek van die goedheid van die Here, moet ons aangryp. Amen. Die lied sê Falling in Love with Jesus. Ek weet nie van u nie, maar vir my was dit die beste ding ooit wat ek kon gedoen het. Amen. Falling in love with Jesus. Nou ek het geprobeer, dierbares, om iets anders voor te bring. Of om te kom gesels. Maar die Here sê, kom praat van liefde. Ek het vergeet van Valentine, om eerlik te wees. Ek het vergeet van Valentine. En toe ek nou hoor en sien ook nie, maar het is Valentine, nou denk ek, nee man. Gewoonlik as het Valentine is, dan hy spesifieke so, en dan gaan praat ons maar oor liefde sometimes en so aan. Nou ek het probeer om weg te beweeg van die mense se mindsets, is ons altyd, nee, dit gaan as Valentine, ons gaan oor liefde praat. Nou dierbares, ek het probeer. Ek het probeer. Maar ek kon luister na die stem van die Here. Amen. So sê vir die persoon langs in jou, I love you with the love of the Lord. En nou ek sien vir u wie nie sê nie, né? Ek sien.
Ek sien. En ons gaan oor dit praat vanmôre, Rendel. My kollega, ons gaan oor dit praat. Sê vir die een langs aan jou, I love you with the love of the Lord. Jy sien, as jy nie dit kan sê nie, dan sit jy met 'n probleem. I'm telling you, if you can't say that to the person next to you, then you have a problem. You have a big problem. Nou, love, volgens die dictionary. Love, volgens die dictionary. An intense feeling of deep affection. A great interest. And pleasure in something or someone. Daar is die dictionary. So weergawe van liefde. Nou toe ek op skool gewees het, toe vra die juffrou vir my, wat is liefde? Wat beteken die woord liefde? Nou so snaaks, soos ons as op ons skool is, het ek vir die juffrou gesê, nie is 'n misverstand tussen twee swape. Nou daai is die dictionary se weergawe. Dan kom ons na die Bybel toe. What is love? Nou as paar liefde wat die Bybel van praat. Ek gaan nie alles noem nie, want daar sit een wat ek oor wil praat. Maar die paar wat ek wel wil noem, is die eros love. Die eros love, which means physical or sexual love. Nou spin ons op koppe. Maar die goed moet gepraat word so that the youngsters also understand. You hear now sexual, but moenie verkeerd verstaan nie, because the sexual part or the physical part is for marriage. You can go read in 1 Corinthians 7 verse 5. I'm not going to read it, I'm just giving it. So, moenie verkeerd verstaan nie. It's for the marriage, not before marriage. Amen. 1 Corinthians 7 verse 5. I'm going to give you another verse. So write it down. It's Hebrews 13 verse 4. Hebrews 13 verse 4. And then the second one is philos or philia, as ek reg is, pastoor. Philia. It's a warm affection. It's the friendship love. The friendship love. As ek 'n skrif kan gebruik, is in Matteus of kom ons vat John 20 verse 2. Is waar Jesus love for his disciples. So is vir die een langs aan jou. So kom ons sê vir die een langs aan jou, I love you with the love of the Lord. Ek glo nie hy nie. Kom ek gaan vir jou sê hoekom glo ek dit nie. Kom ek gaan vir jou sê jy glo ek nie. Kom ek wys vir jou, hy sit ou die adem. Ek sê vir ou die adem, né? I love you with the love of the Lord. Maar kyk hoe lyk ek. Is 'n leuen. So ek glo u nie, sê vir die persoon langs aan jou. Ek hamer op dit because dit is waaroor dit gaan, my kollega. Because it all started with love. So tell the person next to you, I love you with the love of the Lord. I say. So the second one means love for the family. Go check Matthew 10 verse 37. Matthew 10 verse 37. Nou waren die baas gaan nie lank opbou nie, because dis goede wat ons van weet. Ek kom remind net u wat is baie belangrik dat ons die liefde moet uitleef. Because if we don't have this love, the next one, the agape love. Hoor julle? Ek hoor 3 mense wat sê, yes Lord, come on, yes. Sê vir die een langs aan jou, agape love. Weet ons wat is agape love? Is die unconditional love van die Here. Die unconditional love of God. Agape, of die ander mense sê agape. Agape, agape. Ons almal ken die skrif John 3:16. Want so lief het God die wêreld gehad. Dan wil ek net daar stop. Want so lief, ek weet nie nou dis u hulle nie, wanneer ek preek nie, like ek hy skrif gee. Ek like hy skrif gee of
Hy skryf like opkom wanneer ek preek, because is daar waar het begin het. Dierbaar is as die Here nie ons lief gehad het nie. As die Here nie ons lief gehad het nie, dan was ons verlore. So it all started with love. En dieselfde liefde wat God aan ons skenk, wil God hê ons aan ons neighbor ook het. Maar gebeur dit vandag, dierbares? And I'm talking specifically with the Christians now. Ons sit met 'n groot probleem when it comes to love one another. Ek gaan weer sê vir die een langs in jou, I love you with the love of the Lord. For God so loved the world that He gave His only Son for me and you. Nou as 'n command wat die Here vir ons gegee het, vir een en elkeen. Matthew 22:37. Hoor wat sê hy? And Jesus replied to him, you shall love God with all your heart. That is step 1. You shall love your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Nou hy is al die dinge wat die duiwel mos kan attack. Nee? That's why I say firstly we must love the Lord, or we shall love the Lord with all our heart and all our soul and with all our mind. So maak seker dat al die goede dein liefde het, dierbares. Vir ons as Christene. Sê vir die een langs aan jou, agape love. Agape love. Dan kom maar nog 'n ene. Hey, nou dis die ene nie wat ons nie like om oor te praat nie. Gewoonlik as bishop het noem of 'n prediker het noem, dan lyk die mense nie kat hulle switch hulle af. Because hulle like die goede mos nie. Because as jy van love praat, dan dink jy aan hulle gaan alweer sê ek is jaloers op die ene, hulle gaan alweer sê ek like die ene nie. Maar kom ons luister wat sê die woord van die Here. In John 13 verse 34. John 13 verse 34. This is love one another. A new commandment. Onthou julle daai song wat ons gesing het destyds? Dit was amper so 'n anthem ook hier in Macedonië. In feite, dierbares, ek raak mos groot hier in die kerk. Ons was 'n kerk van liefde. Praat jy waarheid? Lyk jy vir my die mense verstaan waarvan ek praat? Ons het mekaar lief gehad hier in Macedonië. Maar vandag, dierbaar, ek weet nie, ek staan baie by die deur, Brandon. Nee? En ek is jammer, maar ek moet nie goed noem, pastor. I must. Dan is daar mense wat eens groet nie. Ja, die moet nie sê ou die nie nie. Nie sê ou die nie. Dierbaar is ek het probeer, soos ek sê, om nie oor die goed te praat nie. But I'm telling you, the same way, Brandon, soos as die George gekom het daai dag, en kom sê wat die Here sê, kom ek vandag. En ek kom sê net wat die Here vir my gegee het, my kollega, ek kom sê net. So people, please take in, it's not for you, it's for me too. Al bring ek die woord, is vir my ook. Sê vir die een langs aan jou, agape. John 13 verse 34, a new commandment I give you, love one another as I love you. So you must love one another. I repeat it weer. As 1 Korintiërs 13, 1 tot 13 gaan lees, gaan u sien, hulle praat van die liefde daarso. Hy is die hele liefde saak wat aangaan. So John 13 verse 34 says, a new command I give to you. So as hy 'n command is, dierbaar is, dan moet ons, of dit moet gebeur. But today, die goed gebeur nie meer, dierbaar is. I promise you, die goed gebeur nie meer. If you look at the church in general, not Macedonian, in general, we come to church every Sunday. Some of us, yes, greet, but it means nothing. Some of us don't greet, some of us don't have a relationship. Some of us come in without love, nothing, and goes back home. The same way,
soos ons ingekom het, gaan ons weer huis toe. Family, I promise you, we're not going to be in heaven if we have such an attitude. It all started with love. And God is telling us this morning, let's love one another as He loves us. God is love. It comes from Him. 1 John 4:16. And so we know and rely on the love of God as for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God and God in him. So whoever, dierbaar is, ons moet liefde hê. Hy een koortjie wat ons so gesing het, liefde moet jy hê om hemel toe te gaan. Kom ons sing hom gou. Liefde moet jy hê om hemel toe te gaan. One more time. Say liefde moet jy hê om hemel. Ek like die ene, jy moet jou broeder. Aha. Ons sê dit weer. Jy moet jou lief hê. Let's do it one more time. Liefde. Om hemel toe te gaan. Liefde. Om hemel. Prys die naam van Here. Liefde moet ons hê om hemel toe te gaan. For God so loved the world that He gave His only Son. En kyk hoe werk dit, né? Die Here het ons lief gehad. Toe wat maak hy? Hy stuur sy seun sodat ons by hom eendag kan wees. To save us. But now we should love. We should love so that we can get to heaven. Hoor ons die verskil? Die Here loves us and He's doing something because He loves us for us to be saved. Now we must love, not for someone else to be saved, but for ourselves to be saved. So by einde van die dag is dit vir onsself. But now how is it that we don't love, but it's for ourselves? Ek moet vir julle sê, ek raak ook kwaad. Ek het ook, jy weet, woede. Ons is mos mens. Ek het ook, nee, ek gaan nie meer worry met Genesis man. Ek wil nie. But it's for myself. But I come to a point, Genesis, where I said, nee man, ek wil mos hemel toe gaan. I want to be with God. Nou, ek gaan regtig nie met die nonsens, nee, nie hemel toe gaan nie. Hoe kan ek nou my tyd mors? I can't. So people, when it comes to love, think about it. It's for me. It's for myself. I want to be in heaven. I want to be with God. So don't let anything or anyone disturb that or take that away from you. Amen? Sê vir jy langs in jou agape. Ek sien nie is dit wat jy sê nie. Want nou ek sien. Ek gaan net so bid vandag vir julle. Ek sien. Kom ons gaan verder. We as Christians, we are to be known by the way we love. Amen? We are to be known by the way we love. Nou soms sê ons ook mos net, Margo, nee, ek is lief vir jou, maar ek wys dit nie. Nee? Ek sê dit net, pastor. Nee, pastor, ek lief vir jou, maar pastor let op. Man, jy sê dit dan net, maar as ek by jou loop, as jy kyk eens na my as ek jou groet nie. Jy kyk eens na my nie. Nou dierbaar is, as baie dinge wat aangaan in 'n mens se persoonlike lewe, om eintlik daarin gaan. Wie sal saam stem as ek sê,
jy kry onder ons is tussen families op. Kom ons nou by. En dit maak seer. Tot op so 'n punt, jy wil vergewe, maar jy kan nie. Amen. Jou vriende het so seer gemaak. Die ou mense noem dit mos boezemvriende. Jy het so seer gemaak. Jy kom tot by 'n punt, jy wil, maar jy kan nie. Maar dierbares, liefde bedek alles. Waar is hy skryf? Hy skryf is ook in Korintiërs, Pastor, 1 Corinthians, I think it's 13 verse 7. If I'm not mistaken. Bedek alles, glo alles, verdra alles. So as u vir my sê, man, ek kan nie hy man vergewe nie. Of ek kan nie, because dit, nee. If you come to me and you say that, I will say no. You can, because love conquers all. Liefde bedek alles en glo alles. Mense moenie laat die duiwel ons vir fools vat nie, man. Die duiwel wil nie hê ons moet hemel toe gaan nie. So he's going to try everything possible to have you in his corner. Let us love one another. Kom ons wees lief vir mekaar soos God ons liefhet. En dit is wat die Here verlang van ons af. Ek dink so aan songs wat ons altyd gesing het in die kerk in. As die nuwe mense miskien intrek, dan sing ons Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. Dit is die liefde wat ons gehad het hier in Macedonië. As die mense ingekom het, dan voel hulle daai liefde. People, Macedonian, children of God, let's get back to that. Ek gaan dit weer sê. Macedonian, let's get back to that. Macedonian, let's get back to that. Macedonian, let's get back to that. To that love. Amen. We are to be known by the way we love. John 13, verse 35. Is ook 'n ene wat altyd gesê was altyd in die kerk. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Pastor, kan ons hy nog sing? By this. Kan ons gou hy liedjie sing? Sit hom aan vir my. By this. Thank you very much. By this shall everyone know that you are my disciples. By what? By loving each other. By what? By loving each other. Nou sê vir die persoon gou weer langs aan jou, I need you to survive. As hy sê vir die persoon langs aan jou, I need you to survive. Sê vir die persoon langs aan jou, I won't harm you with words from my mouth. I won't harm you with words from my mouth. Dierbares, kom ons kyk. Kom ons dink voor ons 'n ding sê aan die next persoon. Ons maak mekaar onnodiglik seer in die huis van die Here. We are hurting one another by what we are saying. Ons gaan erken word deur ons liefde van God. Amen. So kom ons maak seker
dit wat ons sê en vir wie ons dit sê. Daar was 'n tyd wat 'n mens nie bang gewees het om na my oom toe te gaan en gesels ek enige ding saam met hom nie. Maar vandag wil ek bang is van ek weet die oom gaan vir Heine gaan sê, die oom vir Pastor gaan sê, die oom en dan kry ons van hulle, jy kom maar by die huis en dan sê die ene, nee Genesel, jy gehoor, Chase het. Hoekom kan jy nie 'n bietjie sê, Genesel, kom ons bid vir Chase. Jy het altyd 'n storie wat jy wil sê van Chase. Kom ons change hy ding dierbares. Because we love one another. Imagine as ons moet kom. Ek gaan na brother Naldos toe. Ek sê kyk kom ons bid gou vir Randall man. Imagine we are standing in the gap for Randall, but hy weet dit eens nie. Hoe wonderlik gaan dit net nie wees nie, maar nou gaan ek na jou toe broer dan sê ek, nee wie Randall nee, ek sien hom nee. Hy nou praat ons die hele tyd. We are wasting time. Die Here is op pad dierbares en when he comes, as hy kom en sê hy liefde wat hy voor vra nie. As game set en mes sorry, nice try. Ons gaan nowhere. So please, kom ons change dierbares. As ons kom ons sê let's pray. Moenie sê kom ons kinderie. Skinder is ou mode. So please, as jy na my toe wil kom, na Cheslin toe wil kom, weet nou al nie, as jy kom praat met my gaan vir ons sê, gaan maar 'n ander plek. As jy nie kom bid nie, dan los jy als. Because ek is verby hy dierbares. Ek kan nie die hemel mis vir snaakse goed nie. Of vir unnecessary stuff. I'm not gonna miss out heaven. Wie saam met my? Kom ons raak weer soos ons gewees het met Macedonië. Kom ons raak soos ons kan na enige ene toe gaan en gaan gesels en bid vir mekaar. Kom laat ons nie bang is om na mekaar toe te gaan nie. Amen. Kom ons wees lief vir mekaar. Amen. By this shall all men know that you are my disciples. Let's pray for one another, especially when it comes to families. Ek weet dit het ons u gesien nie, maar die families ly skade deesdae in die kerk. Want die duiwel is besig om die families op te wil breek. But I come against it in the name of Jesus. I don't know who is with me, but I come against it in the name of Jesus. I say I come against it in the name of Jesus. Father God, I pray for love in this church. Father God, I pray for love in this church. You're my brother, you're my sister. So take me by the hand. Gebeur dit vandag in die kerk? No more. Maar dis dinge wat moet gebeur. Dis dinge wat die Here verlang van ons af as Christene. Om mekaar lief te hê soos nooit van tevore nie. Take your brother by the hand, take your sister by the hand. Say, I'm here for you, I have your back. Don't just leave them there. For God so loved the world. Hoe staan ons vandag as Christene, as Macedonian? Hoe sê ons vandag? For Cheslin so loved God that he shall do this and this and that. For God so loved the world that he gave his only Son for me and you. Hoe staan ons saak vanmôre, dierbares? Hoe staan ons saak vanmôre? Gaan ons luister wat die woord van die Here sê, na sy command wat hy vir ons gegee het, of gaan ons weer aangaan soos ons maar aangaan? But vanmôre kom sê ek dat die Here sê, if we do that, dan gaan ons die hemel misloop. Ek moet dit vir u sê, because it all started with love. If you don't love the way God wants you to love, we're gonna miss out in heaven. Jy gaan nie hemel toe nie. I promise you. We're not gonna go to heaven. And I want to see all of you guys. Because ek gaan hemel toe, ek sê nou vir u, ek gaan hemel toe. Ek weet nie wat u nie, ek gaan hemel toe. Ek bid eintlik vir die wegraping, maar ek wil sommer met die wegraping, ek wil met die wegraping oor die George wil ek al gaan. Ek wil nie nog draai hier nie, met alles wat na daai gaan gebeur nie. Maak seker, worship team, make sure, please make sure that we love one another.
Because it all started with love. Praise Him now, falling in love with Jesus. Worshiped Him for the second time. But don't worry, I'm not cross with you guys. I love you with the love of the Lord. And when you say you love your neighbor, say it with a smile, with a joyful heart, so that you and me can go to heaven one day. Falling in love with Jesus was the best thing I ever done. In His arms, In His arms, I feel protected. In His arms, Kom ons staan op onze plek, die vaders. in His arms, Never disconnected. never disconnected. In His arms, I feel In protected. His arms, I feel protected. There's no place I'd rather be. No place I'd I'd rather be. be. Let's do it from the top, say falling in love with Jesus. falling in love. Come on, church, sing it with me, falling in love. Falling in love with Jesus. Falling in Falling in love. love. Falling in love Oh, with Jesus. Falling in love. Falling in love with Jesus Was the best thing I ever was the best thing I've ever done. In His arms, in His arms. In His arms, I feel I feel protected. in His arms, never In disconnected. His arms, never disconnected. In His arms, I feel protected. No place I'd There's rather no place I'd rather be. Halleluja. As jy vanmorgen voel, jy niet in die gebed, net om jou op te maken, om je liefde te versterken. Je kan naar voren komen, prijs zijn naam. Als je samen met ons staan, come so that we can pray together. Hallelujah. There's no place I'd rather be. Say falling in love with Jesus. There's no place There's no place I'd rather be. Hallelujah. Praise zijn naam. Pastor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kom ons gee vir die Here 'n wonderlike handklap van prys. Pastor. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my kinders is as julle mekaar liefhet. Halleluja. Agape liefde omsluit in een woord. Unconditional, self-giving, forgiving love. Praise God. As die Here nie goed nie. Kom ons neem ons sitplekke vir 'n oomblik voor ons afsluit. Secretary, you may come. Praise God. I greet our First Lady, our Bishop, Church Council, each and every beautiful congregation member and our online family in the name of love. In Jesus' name, amen. Let us listen to the announcements for this week. Calvin 1 en 2, Calvin 1 en 2, Dinsdag aand by 30 Reginald Road vir 'n troostbidtuur vir ons deacon John en ons suster Ellen, wie haar pa aan die dood afgestaan het. Calvin 1 en 2. Salt Lake en Algoa Park en Barcelona kom saam met klein skool in die Young Park bymekaar te nommer 5 Lawton Road by ons broer Donson Dinsdag om 7 uur. Dis Salt Lake, Algoa Park en Barcelona met klein skool.
Arcadia kom dinsdag by Suster Jean bymekaar. Ons ouderling vra dat alle lede asseblief daar is. Bloemendal en Fernwood Park is dinsdag by ouderling Lewak om 7 uur. Kerkraadvergadering 19de, is nou donderdag, 19de om 7 uur, hier by die kerkraad asseblief. Vroue, ons susters, kom komende Saterdag, 21 Februarie, by die kerk bymekaar om 2 uur. Alle vroue, komende Saterdag, 21 Februarie, om 2 uur by die kerk, vir 'n gesamentlike byeenkoms. Baby dedication will be on the 22nd, dis nou die Sondag, die 22ste Februarie. Please get in contact with your cell leader for any information and for the forms this week still. Okay. Sunday school will be having a sanitary drive on the 25th of April. And they are asking for assistance with any type of donations for the following: pads, sanitary pads, toothbrushes, toothpaste, soap, and face cloths. Okay, so you can speak to the Supi, you can speak to the Vice Supi, you can speak to the Sunday school staff. If you want to give your donation or if you want to give money, that's also fine. They will go by. Galvin's sisters. Galvindale's sisters kom Woensdag oggend om 10 uur hier by die kerk bymekaar vir 'n biduur. Dis Galvin's sisters anti-sissie wat hier bymekaar kom om 10 uur. Evangelisasie open air will be communicated in due course, as well as the date for the church luncheon, as well as the donations needed for the church luncheon will be communicated in the group cells. And then church council, I did say, for 19th of February, dagbestuur, u kom môre aand hier by die kerk bymekaar om 6:30. Youth will then gather on Friday, the 20th, at church at 7. All youth, as jy voel jy is jonk en jy voel jy is jeug, dan kom jy Vrydag aan 7 uur hier na die kerk toe, né? Jy wees 7 uur hier. You are here 7 o'clock. Yes, if you feel you are youth. Simonay, if you feel you are youth, you are here 7 o'clock. Yes, at church this Friday. And then very important, lastly, the Saturday morning prayer sessions from 7 o'clock until 8 o'clock is 1 uur. 1 uur uit jou dag uit jou hele naweek, uit jou hele week uit, om net hier na die kerk toe te kom en te kom bid, saam met jou gemeente, vir wie jy lief is. Amen. Ja, ek hoor Simonay sê, as jy jonk is en almal, kyk hier so, as jy oor 25 is, gaan young adults toe, uit die jeug uit. Move. Young adults soek jou daar so gaan visit hulle, because ons wil hy jonges hê van 16 tot 24, ons wil hulle hier so hê by die jeug. So ons wil al die jeug vra, al die jeug, Vrydag aand om hier te wees. Very important, we want to make an announcement, but almal van julle moet hier wees by die kerk. Al die jeugmaats. Amen. Nee, is groot mense wat praat, ek wil nie hoor die groot mense praat hier. Amen jeug. Amen. Sê hulle amen, so ons sien hulle Vrydag aan hier by die kerk, prys die Here, laat ons 'n bietjie tyd het saam met mekaar, prys die Here. Kom ons hou ook ons deacon Tommy nog steeds in gebed, prys die Here. Gesondheid is so goed nie, maar ons vertrou die Here dat niks is by die Here mos onmoontlik nie. Amen. Prys die Here. Ek het ook by Audie verneem net hy het gister bietjie buite gesit, so die Here werk waar niemand kan sien nie. Prys sy wonderlike naam. Dan wil ons ook dan in die besonders van al ons besoekers baie dankie sê dat hy vanmôre gekom het. Ek dink Pastor Coltman, is ek reg? Coltman. Is dit Coltman? Dankie vir u koms en die familie ook. Ons bid dat die Here vir julle sal seën. Prys sy wonderlike naam. Ek gaan vir Rochelle kry, moenie worry nie. Ek gaan hom kry. Ja, ek gaan hom kry. Baie dankie vir u se koms en ons bid dat u 'n wonderlike en 'n geseënde tyd saam gehad het aan die kinders van die huis. Ek glo dat ons 'n wonderlike tyd het, dat ons mekaar altyd deur sal met die liefde van die kom ons staan. Prys die Here. Kom ons sing nog so een koortjie, dan kan ons huis toe gaan. Ek dink ons nog 'n tyd, prys sy naam. 'n Lekker liefdeskoortjie, prys die Here. Dan kan die een vir die next een sê, ek het jou lief met die liefde vir die Here.
Yes, I do. Yes, I love you with the love of the Lord. As iemand langs aan jou sê dit vir die persoon, I can see in you the glory of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I do. Yes, I love you with the love of the Lord. Say, I can see in you the glory of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Say it again. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I do. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Say it one more time. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I do. I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the Lord. Yes, I love you with the love. One more time. I can see in you. I can see in you the glory of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Vader, ons bid net vir ons broer Tommy Murphy vanmôre, ons dieken dat nie hom verby vanmôre sal gaan nie. Ons weet by U is niks onmoontlik nie, Here. U woord sê, U sê vir die disippels, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Here, as U vir hulle sê, by my is niks onmoontlik nie. Here, ons weet ons kan op U staar, maar ons kan op U vertrou altyd, Here. En wat ons ook al vra, ons weet so sal dit wees. Toe die Lazarus opwek het U gesê, Vader, ek dank U omdat U alreeds my gebed verhoor het. Here, ons dankie dat U alreeds ons gebed verhoor vanmôre vir ons deacon Tommy. Ons dink aan hulle ook, Here, wat nie lekker is vanmôre nie. Gaan hulle vanmôre verby die Here, ontmoet hulle in die area wat hulle nodig het. En Here, dat U in en deur dit verheerlik sal word, Here. Gaan met ons elkeen terwyl ons op pad is, elkeen na ons eie wonings, ons bid vir reisgenade, stap genade en bid dat die hand van die Here, soos dit altyd oor ons was, met ons sal wees. Die Here sal vir ons seën en die Here sal vir ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en die Here sal ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en ons vrede gee. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van God die Vader en mag die gemeenskap van sy Heilige Gees met elkeen van ons sal bly, van nou tot Jesus kom in Jesus naam. Ons wie almal glo, sê amen. God bless, enjoy your